Kurumzari, ELITETV ki Meerep the candidate ming tabiri bu singwa tara moksari ngasi ekune puzarali ba candidate asi atai kana sunate. Yaiskul Assembly constituency da Meerep oina ba tholok diba adu manyam naha oiriba aduga police officer amsu oiribi THOUNAOJAM Brinda ni karigidamukta Brinda na election mai khogi election asida changa iba aduga mai pa kan kai tawdoriba Yaiskul Assembly constituency kari warpa leiriba hauja leiriba tuan ba issue sing da as a candidate amoina kari mot lebige habduni miyam phomna jangdoriba se aduna amada Brinda utara moksari Brinda maru hamda self introduction tang daga oi isagi aduga education qualification adu kamai tawna khogi police department changyu have sumyam soina khangngani amada self introduction taw tamai si kanone singjamai singa makha ni ngol ni ai pa lai gitre amasi Manipur University gi molecular biologist ne ma genetics ta mi life science ta digi ai popo ima su lai gitre ngan ai ima si ama lady ai naunu pi amaga khoi ani ima punde ipa pulle ado ai lai ma si ai hek pok sabai ima ga samana na ima si ai ga manam di kuina ima rungan na kaina ra punne na ibadi gi bonding siam na kalle hai tai ado luckily ai gi hababu ma mangare then pamayum na ai Yaiskul janmasthan dani ai gi pagi maming singlen ko ado I see by my qualification zoology, botany, chemistry honors from the College of Science. The law graduate from Indian Institute of Advanced Legal Studies Pune. The adu matunda Manipur Public Service Commission thare thara matung sida Manipur Police da khale khala aga police oigre ai wathok me amai marakta adu de gem tole adu tole ngai marakta da ise permaculture haidana sai ga ai hosita nong me yakana ina propound tawjariba kenos farming method haitare sigi amu training lo ise tabak tu ngai marakta da permaculture expert ama aduna sini adu de gi police oiraga ngasi system se sangure lema ura thole adu here aina ngasi lepisi sangu matam sira leram system manung sira administration hai tare ko in nexus with politicians lairiba laibaksi tumnaba irreversible loiba damage thokpa yaba policies and activities mayam se last term of government aina 2012 batch ne aisi 13 April da pibane thabaksi 2016 da topane si matamnura hana gi atopa government amani leiramis matamnura ina ugibasi government siga leiriba bureaucrat mayam siga samnaraga moina tawriba miyam da sung leibak sida tawriba amangba mayam si yam chauna ugi haitare aina hana so hana da gi hona leibak na toba aran mayam si yam za an critical weraga dum lai adu fair encounter isu sam chaubong khang ni maramdi masida hat khima khulai yaudaba adagi khudum salaba ekhoigi yelhomi ngaktani maitei pangan adagi chingmi loinamak yaurabani jati khuduma masida hat khriba adagi narrative se kaino se khoi khangabani Manipur gi wari da khwaidagi mamba amasung bloodiest haitaragadi sigi history sigi stage ne asia sigi pochira kanano responsible oirisi na matamda loi khangi myana nomogi average ta ama natraga ani tarame ma chien ge tawbadagi kapani habse dum tawlai grabani adu sigi pochi dai kuina masigi pochi leba wathuk oidana say for example kanoda manorama killing dai koi 6 months ni Manipur CC is tawbise adagi den Sanjit Rabina killing Paraman Bazar in the heart of the city neighbor sigi sida irony of the situation haidi kaino state assembly see barely 200 meters mukta neighbor la pisina tra news dagi aduga press media me mayomini Manipur gi kaithel ahungi karakta cheli balambi khwaidagi busy oiba public na present oiba mafamni adu sibaina khurak hangdagi assembly ru conduct tobugi security lairini ada nupi amma miron bi amma su kapaga hale aduga ngasagi Sanjit china mukai dore ma makhula yaudi over power tawrabani ko pharmacy manung pusan gre maimu pharmacy manung da pusalaga madu nongmai na kap thore I ma sien gi tawi haidana ma kapaga si haibane ba tawis so sigi pochida tawgrisi ekoi da democracy ne di hairaga
lengai ba mayam sina usit thoi da bam yaw ki ba si incidents usit makha ta ba lak ting da ina Brinda da khang ne sis ke schooling kitang khango ge schooling kai tor e aduga 10+2 kamai tor pa si mayam na ngasi memory oine le hoga da bani history oina auna schooling matang zu anu lak pi duga ai mathang lak sake schooling matang haibiro schooling se tamo ai se kaino ni Kavin school ni Catholic school Kanchipur sida tamjare okay class kya book tam he 10+2 10 kai tor 10+2 kai tor thambi class 10 si Catholic school dai ni 12 na TS Paul Women's College adigi graduation na DM College of Science okay post graduate law college na okay yam phajaba tongan yam tam ai laksening se maroina hoji phawda Manipur gi situation se da ichen Brinda na contribution aduga ichen Brinda gi achievement haiba tare ko hoji phawgi leris da kari contribute togre khon yam uzabada khoi drug ki issue se da maroina khoi se da police department changa kanda drug ki issue se mangjal thana chatpa haiba tare chen na yam kan honabagi awoi thejagi media da leiba amoina ko kamaina show for contribution kamai achievement bang thambi han amada drug se tamo aina thabak hanjan basi ai thabak se tawba ngamoi na protest taw when some people came with a request that I get back to the service aro thabak se hanjalaga kai dongam doino si system jida ai thandana kai dongam doino na ai yam kan hai gi so tam da assurance pigi that support we mak pigi tam kan taw si thabak se hanjal bi hai kana so leba ki yengaga failure oire ko already sang lai ro po ni na si thabak sidi amarom da phagi ne na su tapi ko ke ai mungi ai pa masung lai ba ga halaman jing sina moina request taw ni na sang am ka su yeng tho mamang da sang u ba khang na thola ke ko te me am da sang yeng tho mai pa e phare pa tre phare si thabak sidi joker ne am su tok pa ya ba ni adu joker ne ru tho ase na hai na to am sang jale thari thaje de ko but aina narcotics si yam chathina kai haitare interest oibe area ne ba masida pire ira kan sida haure as usual tamoy meam ubi gri dun activities meam am haure adu haura kan sida manung sangsala kan sida drugs sida lermi ba political nexus drug cartel sida sathina negative oye ba aduna masigi consequence kai doga dagera Manipur si pura catastrophe ne ba khoi ji oide se machet huji akoi si drug cartel gi mukut tar ba kanu ne ba leba ne ba maramdi sarkar amadung amasung institutions mayam ama drug na karai bo leiraga karai bo cases mayam se manipulate tau gi se mayam open way leira po ne ba so moi gi paisa se kai yore moi gi control se kai yore se khangna leira po ne ba aduna manung da leiri sing sai gi drug ta senari ba militants mayam se senari ba habidi nga sai gi drug la lon bra cartel da yaw si mapan dei pusalak pa sing sine aduga Manipur gi popi cartel se ani si ka pulap se samnari ba aduga si samnari ba po chida sarkar gi role se kai no haiba ne ba government ki role si kai non sineba aina thijan basi the government ki role si am sawe moina directly participate taw di haibe yai adubu moina khangjan usanna dana leibane maramdi thariba popi me am se moi khangdana thaba yaroi pusalaiba drug me am se moi gi institutions and agencies ka tana to la la ise Manipur gi leiba border apoi basi over 5 routes ne ba leiris kano me am sang na drug pusalak na bagi routes black items me am sigi routes me am se only kanu sineba men tawra ladies teng local sineba rest aduna ta khong lambi me am ma lady isam chamba lambi me am lay pura hangdu ga ne ba leise adu itaragadi sigi me am si already lambi le ba me am si thadu ga thamme at the same time ama gaksida so dum pusalak padu ji phari me am sineba sigi pot sima agencies me am si kai marangi effectively sarkar na season ba ngamdri adegi manung da lay ba popi thari ba me am se akoi district administration leitrabra mafam duda state ki administration si salaitrabra state control leitrabra thari di pari amani ni habanati thousands and the endless tracks of mountains ne thari si adu itaragadi sigi pochire kana no involved to militants me am si khulai pai ba me am se kana no suspension of operation da leiba me am si involved to adu itaragadi suda leiba me am si involved to taragadi suda leiba lalo me am se khulai pai ba me am se kai da leike kana gi custody da leike government custody leitro adu itaragadi kai gino government custody da leise moji khulai pai jara roina khulai thangala government surrender tawraga rehabilitation program ne moji thamis rehabilitation program oi taragadi moji stipend moji basics me am si loina mak pithare ine ba sarkar mathak tagi
ꯑꯗꯨꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯛꯑꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯔ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯤ ꯄꯤꯔ ꯊꯝꯃꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯥꯏꯔ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯠ ꯋꯥꯠ ꯀꯣꯁꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯕꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯟꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯣꯟꯁꯦ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯏ ꯃꯔꯣꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯦ ꯄꯣꯄꯤꯅ ꯗ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯠꯁ ꯀꯣꯜ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯠ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯤ ꯂꯨꯞꯇꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯀ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯉꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯅꯪ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯀꯜꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥ ꯀꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯨꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯣꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯋꯤꯗꯃꯣ ꯑꯩ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯖꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯝꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯟ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯈꯪꯗꯒꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯪꯉꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯏꯟꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ 10 yearsꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯀꯦꯠ ꯆꯪꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯆꯪꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯕꯩ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤꯁꯨ ꯋꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯀꯤꯁꯨ ꯋꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯤꯀꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯋꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯜ ꯀꯣꯁ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯋꯤꯟ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥꯗꯣꯡꯅꯤ ꯇꯣꯡꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯣꯡꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯥꯗꯣꯡꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯐꯥꯎ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ
center gi leader haiba tai hauji pairiba lengang pairiba singsi gi leaders singasu unaraga wari sanaba adumba hogi green signal pirak pagi wahum sule how far sikada boga chumgi center gi leaders singa wari sanaba leibra kamai to ai parties me amagi leaders me amagi wari sai ama khatang dinati me ama sare offer me ama lai adu haji fawda choose to bulai tri chap chap party se adu makhata na la singin haji achouba khuni koi koi debeda abi interview ama da hai Brinda ki father in law si rebellion ama yamna supremo haji laloba UNLF ki achouba aduga khoi jail leidna farna Bangladesh ki phaba khotba me ama lakba kanda khoi ki mana pi ki statement da father in law ne pi ki statement da ai gi lambi duga tongan manina ai gi imong nupi sida ai support tawroi haibagi wafum su lei swaisina contradict oigadara ai gi kubona support tawdragadi mikhalsi mai pa oina khanbra natragana support tawrana kai tawi so far is bauta media da lakpadadi support tawroi haiba famje swai kai mu ama ina mamang na saijagi do habidi kaka gi stand sidi lebang miyamna malem sinba thung khangna lai rabo ma kai donga da du gi stand do ma gi political stand ma compromise tawroi haibasu akoi loin mang da thajaba mu su khangba pone anu magi stand ma hungri habisi hungdana lairi hunge habi pawdim ta dri na sibota adu gi stand da lairi mi amna aina vote lepke habisi da support awen haira katra khoi hambata mi political stand na mal haijabani kakana haibiri do aina su kaka gi stand support respect tawjai masi bodo respect tawra su dum lai thabang na sakhi adu aina lepi ba pochi su ai gi laiba ai di system manung da laiba mi ne ba sigi position sida aina what can I do best for Manipur ai gi mafam sidagi lan haibisi tamo mi ama khatang na loi thengna kadaba nati different forms da aina ai gi lebak ning haibisi aina leiba position du dagi aina lebak ki ima lebak ki kari hanbangam mi aina tama iba ihei aina hona jari ba khudung maksina ima lebak ta kwaidagi afaba contribution kai do bangam ge haibadu ne patriotism hais adu itaragadi ai di kulai pairaga lal hauraga lebak ning kha tam ge na ai di Burma da satreba Manipur system manung sida leiraga civilian amoina dum lehuri neba adu ai di lebak ning ba yatra ba ai gi position dai ai lebak ke do ga adune aduga kakana support to da ba haibu support bu wa wina ngangnari si bu ai yam nokning haiba leiriba ani dugi political stand do adu understand tawna dum loira ba ko kakana ai support to wena lauthok pira kadra ba paru ithok pa yada ba pot ama ne ba aduga kakadi electoral politics ta sunga wa ba mina te ba adu kakana ai support to raga na vote kamai ka do ba tawdraga na ai vote kamai ka do ba tawdraga na ai vote kamai ka roi de ba sunga wa da ba mi duna support to da ba ise kakagi si electoral base kaka si electoral system da yaw ni ra an poto issue moina sagal leba miyam na lepkada bani sidi kanam tana lepkada mate miyam na lepkada ba pone ba let miyam na decide to josana adu poto sagal padu di yamna flimji oiba adu ai bol epanin da ba ai sanga kane na ki ba kambu na propaganda ni sandu ko pone okay wakata na khoi taja po da media ki source ta khoi party achou sing de ge hai tare khoi state laitana ba Brinda si khoi center in the chat payabagi suppose I for example smacks in Harganda with MP ki thakta thado kinebagi pau toba khogi haji leiba state ki leiba administration sida lahandana bagi form so koi taw phange how far si kata bok chungge masi am tin sumba paung ni taw sumba paung ni ai kuire ai tabase ai manung no khonari se am kan khonari se ai khangba kuire ba politics center tora ani state assembly se changna khonara ani ado sangsu sangrani ado thing bading maroi ano masi juk thaiba na haina bam lai ko pai di leita dana juk thaiba thaido tharaga isi parliament toina thamgi ge na kanna mi kharan cheli ba kai gino da maithi ba pi bu sungam maroi da ba parliament ta thadu khraga di state assembly si free hore dana moi mayam si ge aduna moi khara si am soka da ba ina state assembly sanga pase adu bu aina haining di ai parliament se pasata ba haibse aina lepkada ba amasung ai bu support tori ba gi miyam lepkada bane aina lep moina lepkada mate moi khujo kharana lepkada banate ba ai state assembly da darkar oibra oidabra haibse miyam na lepkada bane ba moi khujo kharana lepkada banate aina lepkada bane ba dudam ai isana yagada bane ba aduga lebak sembadi state assembly de semgada bane parliament de semgada banate parliament aina as an MP aina semdu ubangam doido aina law making da yam de hai union list la yiba power se yam kalli amasung lebak state sem na bagi power yam de ba entire administrative law di sidagi state administration di state na pai bani na state legislature dagi sem ga policy level dam execute to ga bane ba lebak sem ga dam pham du da ai thamning dri se lebak ngak ba kangbura lebak semning ba kangbura do tamo adu khangbi okay
makata laksan ge haji kendra amdam laksan ge haji lak pasida mayam la haina basi Brinda na rajniti chang pasi aduga Yaiskul assembly constituency da mikal theng do si thengmal le habagi wafum mayam haina ba leba kadai phawda si janing bra thengman ba thengmangan ba lebra tha hum mari diwali election budi kari mo lesida thengmangan ba haise tamo aina koilas am thage drain am san ge bhot khomna ba haitara ga budi hoi thaum jre koilas kyam thangam ni moi loi su thadu loi gre drain moi loi san thok loi gre ai ke dong ni adugi bhot khom do dei theng ba hai ba ya ba ad miyam gyan ta han ba kyam kui sang ge tamo just aina miyam siga kaino to duri si problem si kaino khana raga naina ba du ne ba adugi just kaino oi ba matam khara sufficient oi ba matam ne ba adu aseng ba gi di election commission of india gi rule gi matung ina di asai code of conduct laira matung da khatang ho hai ba ne election campaigns koi 6 months mamang dei ho ra ba adu hujik 3 months hena lairi matam yam lairi kaino miyam lairi hai bana khwai da gi namna laiba kendra ni na yam sathi na namna 50% above ni that means educated lot ne ba aduga sigi kendra si akogi Yaiskul gi si yam tongan lo peculiar characteristics se upper middle class बहुत पैसा ना चलोइदब मणिपुर की ख्वाइदगी लिंग families मैम dominate तौरगा लेबा केंद्र ने that means लाइरी हैरे financially dependent ओइदे मोय concern MLAs or ministers दा power की दमक मोय hungry ओइदे all they want is good governance सिना decide तौब केंद्र ने अदुना Yaiskul constituency si study तौब मतम दा premier constituency ना हायरगा खंगनरमे मोयना election gi kana tawri versus ka tawri pang busing sina kai gino da magi peculiar character si paisa da loi chapra su chatti ba aduga Yaiskul khwai Yaiskul na hainari se habidi yamna price yang wang bai tare manam di Manipur gi kangla da palace le rakan si da khwai gi aham ba semba ngasai gi ruling class mayam si kano tok chala thanam ni si kano si Yaiskul ki industry da ne ba si da ngasai gi kano mayam si maitai ne lairi si aduga khwai chauna majority oina kano da lairi si sagai da lairi si kano ningthemsa RK haitare siga bamun mayam sina khwai nam ne in terms of kano si population haitare family se aduga maitai si su yam thatina yam kamteng gai laira ba su pai gai lei ko adu kamteng gai laira ba lei adubu general population di lairi haibana yam ba base hoye ba lairi khena hairi sina kai gino nga sai gi ruling class tagi base ama lei bani na makoi si yam sathina advance hoi gre ba kano sidagi atei population dagi aduna financially moi state independent dependent oi de ba masagi financially secure oi ba thabak ta tawro su aso ba tawba sarkar da ade MLA minister whatsapp wanung ba yam tawda ba makhal gi kaino ne ba aduna sigi kendra sri lai se lairi khai aduga aware oi aduna akoina historically yang pa matam da tam khudingi adum inthuye adum yang biyo tamo adu yang ka hena su violent oi da bane si kendra se aduna takpadi kendra se lai ba miyam se gyan tai lairi khai sober oi hai bane yam ka hena kano tongna da na tei kendra da violent oi se Yaiskul nam ti yaw da bane tamo aduga tam khudingi mathang tak into grise without much struggle sigi character si lay pa kendra ne aduna sida yam ka hana thingmei wafam leite ba ta thingmei wafam leite thau hum lei yam sathi na lei ri ba sida public ka gyan ta na ba du ne ba manam real vote ti kaino candidate masak phangba problems kaino nai na ba future kai du kai do si semina si haibi vote ne ba so ai gi oina paisa ga ngasai drain chan bai vote oi tar ga di nala chan ba paisa me yam sai bi oi tar ga di matam yam tenmal le nangaroi ba ko adubu real democracy gi wahan tok te koina vote tau si hai tar ga di miyam ga thokpiro ne candidate mayam se loina ma adu pulap lepa ga issues ta khana si point tau doi mayam la khana si leba ka mai sem ga da ga khana si adu na miyam na dum gyan ta ni kai pai lai ra ba sum tholakani middle class tholakani upper class dum tholakani adu kasu adu gi matam tian be wa su okay election agenda se kadi oine khali ida ja se election agenda se kamai to na koi moi sing thi people sings te gyan ta na ba karam agenda to ro kan da koi mikhal se thengana ba sem sari du sambi du maruna agenda si tamo miyam si moi ge phangpham thok ba hak si gyan ta han ba khwai aham ba da moina phangpham thok ba hak amasung masi phangdi si kai gino ai si ma gyan ta han ba aruga lairiba ikoina government na khoi welfare state constitution na piriba governance ki model si welfare state haibadi basics mayam si loina pi gani haibani state na sigi basics mayam si piriba jinjak piri food piri adegi housing piri adegi education piri health piri adegi sanitation waste management piri ado sigi mayam si basics mayam si loina adegi ising state na piba ngak tani ko ado sigi mayam si ising bo yaw na khoi ayambana private tagi loi leina bana ayambane ba ado sigi piriba welfare support system mayam si on top of these loans schemes grants mayam on yawri ni ko lai ba mayam
ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯧꯗꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ 1 or 2 ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ CMHT ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯦ खरा फंगी खरा फंगदे प्राइम मिनिस्टर की याम साथी ना पिक पक कनो खरा फंगे परसेंटेज खरा फंगे अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जेनिम्स का रिम्स का खतंग दने सी इज द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ला अगर ना मिने ओवरलोड ने अदुना देयर बाय हेल्थ सेक्टर सोंग प्राइवेटाइज तौरे अदुन ताकपदी गवर्नमेंट ना पीरिबा कनो मयाम से इंस्टीट्यूशंस मयाम अकोना पब्लिक फंडेड लेरिबा अखोगी सरकार दगी लाकदबा इंस्टीट्यूशंस मयाम से पैसा देम थादरी अदुबु फंक्शनलिटी ओइद्रे aduna sigi pochi like in all the other constituencies Yaiskul kendra so same problem neba lambi thong nungai taba drainage nungai taba PDS ki supply loina ma uniformly matam sana loi suna phangdaba adigi health care system fail oiba sigi mayam sima general complaints leire aduga laira bagi complaints se marwana ko ai gi sathiri si nupi kano mayam se sinmi mayam si लोन फंगे है अमतबु यावदे अदुगा हाउसिंग अमनिगा फंगबगी कनो रिपोर्ट आइना खंगदबदी ओरंगबनी मरमदे आइसु डेटा से कलेक्ट तौद्री बुजि डेटा कलेक्ट तौरनेबा अदुगा आइना थेंगनरुबो खरादा जनरल कंप्लेंट सी याम साथिना लोन से अप्लाई तौबदा वाबा अदगी कार्ड अमा साबदा लुपा 600 to 800 कलेक्ट तौबा मी अममंदा अदुना लाइरादना लेदुदगी अदु मु लोखटपा सिगी इश्यूज अदगी अखोगी यास्कुल गी ओइबा लाइरिसी जनरल इन अनएम्प्लॉयमेंट सी साथिना चावना लाइरे युथ मयाम से थोलैबा मयाम से इंजीनियर तम लोरगा गिरानी हौर लैबा लैरबने अदु इतारगदी मणिपुर की जनरल इश्यू सी यास्कुल लोय अप्लाई तौवेबा सिनी तमो लैरिस ओके कंस्टिट्युएंसी की हाई ला कांदा यास्कुल केंद्र की ओइना ख्वाइदगी सोथरिबा सिंगसे करी करी नेना खल्ले ब्रिंदा कोई मई सिंगी ओइरो लंबी थोंग ओइरो अना लायंग ओइरो इसिंगी ओइरो अदुगा अतै म्याम ले सिंगदा ख्वाइदगी एरिया दा खोगी सोथरिबसे यास्कुल केंद्र के सोफा हजु फाउदा तोआन तोमा जगह जगह सिंग चलगा कैंपेन तौबा खोई उजै म्याम चौबा डोर टू डोर कैंपेन चु उजै करा एरिया सिने हेन ख्वाइदगी सोथैना खल्ली यास्कुल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी सोथबसे तामो मी की ओइना हायरकान ह्यूमन प्रॉब्लम की ओइना हायरकान को सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन खाइदो कान लाइरबगी कनो सिंगसे लाइरबसे एक्सट्रीम पॉवर्टी से लाइरबगी हैंडिकैप से खाइदगी साउना कनो ओइ हेल्पलेस ओइ बमसे लाइरबसिंग सिंग साइगी स्कीम्स लोन्स में आमसे फंगदबा अदु तो लाइन लेतबने सॉरी हैंड टू माउथ ओइ बमसे हैंड टू माउथ ओइ बनेना मसिदा सिंग सिंग नुपी सिंग सिंगसे अदगी डोमेस्टिक हेल्प ओइना चलिबा पांगबो अदि सिंग सिंग से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट अदगी इंजांग योनबी मोइसे डेली वेज अर्नर ने बा सफिशिएंटली सु कनो तौदबा सिगी सेक्शन से आयाबन नुपी सिंग से सी ओइ मोइसे इकोनॉमिकली फैमिली से मोइना अदुगी नोमगी कनो दु ताला कान से दा बोरी साबी हमना तालिसी नोमदा मीगी मेमना बोरी साबे यावदा लुपा चनी फंगे हाय अदु लुपा चनी दुना मागी मसा मवा थाप यावली बा लुपा बिनाली मसा अनि का था बोरी लुपा चनी दुना पूरा मसा अनि दुस लाइक तमन बे सिचुएशन को यावे बा अदुना दिस आर एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी ने अदगी युमसी फगोंग ना पूरा कनो तौरगा एत ड्रेनेज से कंप्लीटली कोलैप्स तौरबनिना कनो स्लम गी टाइप ता अनहेल्दी ओइबा कंडीशन द लेबा युम मयाम मा सिना क्रोनिक लोएस्ट इकोनॉमिकली रंग द लेबा पॉपुलेशन सेक्शन दुगिनिको अदुगा जनरल प्रॉब्लम से कोई स्कूल ला खाइदगी चावबा कंप्लेंट से करप्शन से पीपल वांट टू मिनिमाइज हन हा खातना करप्शन से मोइ पामद्रे मसि तंग दि मिनिमाइज तौरसि मसि मुथनबा तौसे हाबसिमा नंबर 2 दा कोई ड्रेनेज से इरम खोंगलम से पोला फेल ओइरेबा सिदी अखोई खतगिदी नल अमोय मणिपुर लोइमा किनेबा अदु तौबदबु आइगी केंद्र gi ओइना लाइबा खाइदगी चावबा लाइरब इना खुनबा खाक्तना लेरिबा खै चावबा कंप्लेंट से ड्रेनेज से कोइगी तखेल खोंग हाइदना सी इम्फाल ईस्ट ममांगदा पैरेलल कनो म खोंग म आर्टिफिशियल मैन मेड कनो ने कैनल ने सिगी सी आ ओकम चुथेक ताना चलगा ओकम चुथेक तारगा इम्फाल तुरेन ता दोइनेबा सिगी ड्रेनेज सी खोंबाल केक्रा मैम सिदे लोइ समगा मसिना इचु मोइना पुथारगा इम्फाल तुरेन थादगी दोइनेबा इरमने हाइतारे सिगी तखेल खोंग मने पूरा लोइरेबा तामुइन चतलसु उबिरमगनी खोंग कनोसी कबु कनो फुल्लगा अनि मथक्ते कम्युनिटी हॉल्स मैम साजंगनी इसिंग दो वंस थक अगा सारगा थोंगा चाइसिंग थोंगदो सिजनरम मी हाइबा इसिंगसे अनु ngasi काइमते यूजेबल ओइट्रे अनि ड्रेनेज की प्रॉब्लम से मनिंग ममांग से लोइ चाउना कंप्लेन लेरे अदुगा नेक्स्ट द इसिंग से अखोइगी सिदगी सिदा मोरांगगी मनिंग की वाटर सप्लाई से पुथोइसे 15 lakhs
kano liters of water ni no supply tawise ado magi capacity da gisu hiena ni mana supply taise supply taise abdi ising hiena tungjal laga thamma kanda no na mana filter to bangam capacity du hiena wang required oiba koi capacity do oiris aduna mana supply to bisira thungda bana ayam bani ko toti pipeline se leite tar gadi toti den phangre aduna leire ko adui duma aduga toti pipeline bam pham sing sina kai dawri nga sai pipe mayam si drainage sing sina power ga loi chatle ba nala mayam sida sappa matam sida pipe manung sida leakage leiba ni na kai dawre sing thakna ba cha na ba lai ba pipe tu da masai gi nala da gi masum me sangsal la kan sida in many parts kai dawre sing si season ba ya da ba thakpa di lai re dan iru zaru matam da pra skin disease na infection thok ta na kana taw da mayam ma incidents mayam ma thok ga du mai na lai so thereby health hazard am chaw ba moi re ising si sufficiently phangde adu ayam ba ne ising lai khoi da lai condition si si gi sima aduga lambi nuai tabi complaint si yam sathina jauna le huji pudi election maya gi competition da mayam jang na thabiri ko ado sigi pot sima aduga kano si unemployment ki pot se tholai ban ha mayam sigi kai do doino ha base asimadi ko ai chaw bai sudi ai bu hai jo hai tar ga di tamo nupi lai ra sing siga na ha mayam gi unemployment pot se sigi pot se okay yam phado phom da be duga tang thaido kan da khoina Manipur gi dam tang ba hai tare women participation in electoral politics yam tang e Manipur da so far MLA ani ka tin le se nem sa ki gen aduga khoi gi Meerep Manipur gi nupi singi electoral politics da what lise participation what lise karinen khali any leiba sing se aduga khoi gi population da sugui nupi ni heleni adu mikhal da nupi na Meerep thengnara kan da mai pak gi chang sem what pai tare aduga hoi asig constituency da 33% advance akoi gi reservation pu hai phum lady madu hoji modi chen na de duga Manipur gi nupi sing gi thongna lengjen se akoi any issue mu lak ma tam da akoi nupi sing sina mang thai hajeri ba any se nupi lal gi issue ro na tra any am tawro function na ma tawro rally ma chalo koi nupi sing loi ma mang jil thai any issue da adu bu ha koi electoral politics la kan da di nupi sing gi thagat pa gi chang sem wat pa sikarinen khali aduga swai sida kari mo lai as a activist aduga koi turn politician policeman police muslere sai kai mo kamu kanu ne khoi gi Manipur da election da dakar oi si elements ka dakar paisa aduga masal haibadi ma automatic guna to bangam gadaba ya to ko sungam gadaba adegi paisa si automatic ma lai gadaba si factor ani si hana lai bum sangi khoi gi present condition si dani ko vote ka ge hai tar gadi adui pot tu di si gi character ani si di nupi am da yam tang na phang gadaba kanu ne attribute sai tar nupi am na ta ne talam na ma kai do dana thikadar ma thika to ro tan ngam gadu ma huran bata bane ba adu huran gi hai tar gadi nupi am da nupi thikadar phau buni kai sa khoi ka su taram moi yes laite ba thika to ro ga or black money to ro ga tan gi hai ta tan bana tan di si election da ka wi paisa si laite ba tan bam si jo nupi black money da adagi black karbar to ba adu ang tale kai nupi am ta laite bane laite thika to ba su laite bani na necessarily nupi do adu gi economic strength to lai ro ba adu pot to laite bani nupi du gunda su to ro anu gunda su to dre paisa su laite adu tar ga nupi kamai ni oin sang bangam do no aduna ai khoi gi lai riba electoral system sina nupi se discourage to bane ba so thereby kone actively social reform amoina movement amoina pura kansida koina the need for muscle and money power in politics masi potsi mayam samdana minimize tongna ba because sigi monsters se koina exam ji thengna hauda taragadi koina ngasi turi se state assembly na turi se sigi factors dai ne ba because si marak thana aina sida ta moida thamjanin basi lebak amagi konung haibsi khwaidagi sawa kanon lebak sing nga iba fort ni konung haibsi konung turakana lebak tu adu democracy gi di konung se kadai jana state assembly da ne aduna konung si tu ba matam da lebak tu doin aduna masida aikoina state assembly kan si haitar gadi afaba mi hut darkar oi do afaba mi hut hajan si haitar gadi masagi puran bagi factor darkar oi ba paisa yam lai bagi factor darkar oi ko to lokthok pom sang ne si poche lokthok si haitar gadi collectively aikoina horok liban na ha mayam se sigi moi si lai phaba na moi si new generations of educated youth yam sathina change pamba healthy youth haitare decision makers oi stage anga khoi phangre ba masi luckily for us sigi sina Manipur gi population sigi 50% and above oi grabane adu oi taragadi sigi 50% above sinu oi salak moina electorate changa paise asagi paisa na muscle power na in mera chatlaroi daba population anga thulakre chatloi ba khara ma chatni khara ma chatkani adu chatli do sattabana namna laigane ba
aduna sigi masal ga mani power ga pochi thugai ra kan sida puba ngam doise kana tana na te youth na puba ngam doine ba maramdi moida paisa sangoi masal power na sangoi aduna sigi poche kone youth organize to ga puba ngam ba adu itara ga di masagi nupi sanga pagi room se same gane because the requirement for masal and mani power will be undone lokthok rane ba adu chaudi ko tam thabak se thereby aina haijaning si kem tanati ngasi ge koina electoral system da yaurga leiba mayam si da ina request tawjaning se youth sing si mikap thohan bio youth mikap thohan bio aduga because moi da lising manga ama tara ama khoisak lang tharaga moina pigi ba soiduna ngasi systematically koina governance da gi pirakada ba administration da fail oiba da gi ngasi koina thengnari ba collective problem se sigi sine aduna nupi se sanghan ge haitara ga di ngasai gi paisa gi need muscle power gi need se sanguranu harga naha sing se mobilize tawgi ba aduga mama sing se hudok nupi hudok pam sange nupi na nupi support taw gada bani aduga nupi na nupi afaba sem gada bani nupi son masu sing khat pi gada bani aduga nupi na nupi gi lepa akanda machana adum lepa ka taw leira bani machana lepa pa matam da mama mapa dum le taw leira bani aduna yungi pillars ahum sida macha ga mama ga mapaga neba ada masaga mamaga ne lepki matam da nupa di nupi na haiba in baneba in baneda musi fake neba aduna mamaga masaga se huduk pi adu itaraga di mamaga emotions haiba se taibang pal sida contaminate to basu ai haru de emotions ne sigin mama haiba sida gi hen sing manu si ba se leitra baneba adu nasagi soini nang na piri ba se mai masagi life yauri baneba man piri ba se hi tam manga ko ni piri ba magi soi se masagi life to yang sinai na to ai isagi semo o ai gi sa kalo ai sa gi tungi ponsi se nang nga amo adu ngam na banang semo lebang lenga la ona pi bane adu itara gadi mama na adu photo consciously iri ba pisa sina isa yon ba ya de ko mana taw iba ngona ki hala iba khangala isi dai chak ba ya de ko isa gi damak tane na mama na hagol agal lepak pa stage sawi ko tamo si kai ho ba se sima taw ba adu at the same time you ching se hagol pa adu itara gadi kuji khudak tani ngam moy ba gradually nupi sa tapna nupi magul lay na mathan na paisa syam tingdana adagi muscle power yam da kawai sangak pangam na bagi lambi do sang na batang ko miya chang na sembi bam thoi sila masida sanga dam ni khatang law bane yaro sang na ba lambi mi sanga dam ne ba ai gi yum de sang o hai tara gadi aina nang sang o law bani ka kana roi ba lambi do road bok mayam am thamaga ma no ina tung hang do welcome taw tar gin ma sang na ba lambi pibi tari adu sang toi na tra aduna nupi se akoina legislature da decision making sida pusan birak ke haitara gadi ekoina masale na mani power gi nit se lokthok piba amasung sangai ba nupi sing se decision making le yohon bi batam yam nungai je Brinda yam phajaba phom thambi makha na ekoi cherak sida ai attend break am tang lajake break ki matung da Brinda na mai pa matung da kari tawning ba ton ba issue sing drug ki issue education policy maya am leiri hariba sing asi mangna amaram dana khoi nga haitana khoi candidate sing si aduga politician sing ji chongthok khung to gi issue me am leiri masida as a khoi candidate na moina aduga politician amoina kari mot lebagi habi thamjage so viewers aten ma prem da lobjage break ki matung da yam thana hanjarake